Zlatiborska Gold gondola ima brojne nove sadržaje tokom januara za sve posetioce ove planine. Na vrhu Tornik organizovane su i slikarske radionice. Smenjivali su se danas na Torniku kiša, sneg i sunce. Ništa neuobičajeno za ovu planinu. Ipak, na radovima koje su gosti naslikali, obilovali su snežni detalji. Došli smo, jučer se jedna dana zaustavila na ulici, uputila nas je ovdje i baš mi je drago zato što moja djevojka, zaručnica, voli da slika i tako da evo super, ugođaj je savršen. Da. Mi smo danas uživali u slikarskoj radionici, sa celom porodicom sam ovdje, sa sinom i suprugom, slikali smo, uživali, pili smo kovano vino, danas nas je obradovao i sneg i tako da to je jedan bio divan dan za nas i doživljali. Mi smo došli iz Berlina ovdje i jako smo se obradovali, prvi put smo na Zlatiboru. Vrhunski nacrtali smo ovo, jel tako Ana? Da smo nacrtali ovo. Remek djelo, novo remek djelo. Akcija kulture i vino je popularna u čitavoj Srbiji, pa ideja da se zlatiborski pejzaži slikaju sa vrha ove planine. Nama je cela poenta priče da malo izađemo iz sale, iz prostora, iz galerije u ovo vrijeme kada je napolju sneg ili leti kada je toplo, tako da je idealno u vrijeme kada je raspust u školi da ovako neke umetničke programe pravimo van kulturnog centra, a vrh Tornika i gondola je danas idealno rješenje za to. Ovo je jedan od sadržaja koje su u okviru kampanje Beg na sneg osmislili na gondoli. Uz neizbežne žurke, ponedeljak je rezervisan za sport. Kada je sneg, to će biti časovi nordijskog skijanja koji su besplatni. Kada nema snega, to je vežbanje na rolerima kao što rade svi Nordici u periodu kada tog snega i nema. Utorkom u našem kafiću je fantastično druženje uz 50% popusta na tople napitke. Sredom je zabava za decu, naravno i svakog dana, ali tog dana imamo animatore u zavisnosti od aktivnosti i vremena na međustanici i na vrhu, na našem igralištu, oko kafića, kroz crtanje, kada je sneg, tu je Snežko Belić, vajanje u snegu, sankanje i slične aktivnosti. Tokom praznika Gold gondolom se vozilo oko 2000 posetilaca svakodnevno, što je na nivou prošle godine.